Bakunzi b'ikiganiro Yesu araje kuri televiziyo yacu No Repent No Event TV, turabaye kaze mu kino kiganiro mukunda mushikirizwa n'umuvugabutumwa Nimbonarona. Kuno munsi turabaye kaze kandi turizeye yuko muri benshi mugiye kumviriza kino kiganiro Yesu araje. Tugiye kuvuga ku ijambo ritubwira ati guhera ubu ntuzusubire gukora icyaha. Guhera ubu nyene tuko turabivuga, guhera ubu nyene ntuzusubire gukora icyaha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana. Turasoma igice 8 duhereye ku murongo wa mbere turaza gushikana ku murongo wa 11. Tugiye gusoma mu izina rya Yesu Kristo. Umugore yafashwe asambana. Yesu aja ku musozi wa Elayono mu gaturuturu asubira mu rusengero. Abantu bose baza ahari aricara arabigisha. Abanyabwenge b'ivyanditswe bo n'abafarisayo bamuzanira umugore afashwe asambana, bamushira hagati. Baramubwira bati, mwigisha, uyu mugore bamuturumukiye ko ariko arasambana, kandi Mose mu byagezwe yatugeze kwicisha amabuye bene abo. None wewe uvuga iki? Ariko ibyo babivuga ari kumugeza ngo bamukureko urwitwazo rwo kumurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoke hasi, maze bakobeje kumubaza arunamuka arababwira ati, utagira icyaha muri mwebwe nabe ari we abanza kumutera ibuye. Ku murongo 8 asubira kunama yandika hasi. Nabo babyumvise basohoka isorosoro uhereye kuguze ugashitsa ku muto. Yesu asigara wenyene, bona wa mugore yarahagaze hagati. Yesu yunamutse aramubaza ati, yewe mugore, bamwe bakureze bari hehe? Nta numwe aguciriye urubanza? Nawe ati, nta numwe mugenzi. Yesu aramubwira ati, nanjye singucira urubanza, niwigire, guhera ubu ntuzusubire gukora icyaha. Imana yacu yahawe icubahiro. Tugiye kumva rino jambo duhejeje gusoma, ukuntu Yesu yabwiye umuntu wari we wese, cyane cyane uno musambanyi, aramubwira ati, guhera ubu ntuzosubire gukora icyaha. Turabona abanyabwenge b'ivyanditswe ndetse n'abafarisayo bazanye umugore yarafashwe asambana, bamuzana imbere ya Yesu, mbere ngo bacamushira hagati. Ngo ku vyagezwe vya Mose ngo byategeka yuko umuntu afashwe asambana bamutera amabuye, bakamwicisha amabuye. Muri ako kanya barageza Yesu kugira barabe yuko icyo yobivugako. Ariko Yesu kuko yabona ibyina mu mutima, aragerageza arababaza ati, ninde muntu nawe atarakora icyaha abanze amutere ibuye. Haleluya. Ngo hageze Yesu wabanza warandika hasi, yandika hasi. Amaze kwandika hasi ngo baca basohoka isorosoro, ngo guhera kukuze gushika kuri muto. Bisigura yuko ibyo Yesu yakarandika umwe wese yisanga ari byo yakoze, kavuga ati, najewe ndafashwe, agaca agenda isorosoro. Yesu rero amaze kwandika hasi, bose baragiye isorosoro guhera kukuze gushika kuri muto. Bamaze kugenda, Yesu yunamuye amaso asanga basigaranye na wa mugore wenyine. Aramubaza ati, mbega babandi bariko bagucira urubanza barihe? Ati, nta numwe asigaye mugenzi. Yesu yamwishuye neza ati, nanjye singuciriye urubanza, ariko guhera ubu ntuzosubire gukora icyaha. Haleluya. Yesu bakundwa arabona ibyina mu mutima. Abo bantu bose abanyabwenge b'ivyanditswe ndetse n'abafarisayo nabo bari abanyabyaha kandi barakora ibyaha. Ariko Yesu amaze kwandika ibyabo aho hasi, baritaho barabona ati, nubundi twe natwe twafashwe, reka tuve hano natwe ntibadutera amabuye.
Yesu rero ariko aragusaba kuri uno munsi ndetse ubunyene ngo ntuzusubire gukora icyaha, guhera ubunyene ntusubire gukora icyaha. Yesu nicyo tugombako. Ijambo ry'Imana rirambwira mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 3 ku murongo wa 2, ati nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Haleluya. Ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Bakundwa bene data, mwihane icyaha, eka ndetse mukice kure kuko Yesu arabona ibyina mu mutima. Nico gituma yabwiye uno musambanyikazi aramubwira ati guhera ubu ntuzosubire gukora icyaha. Mwene data mukundwa ari kurumva kino kiganiro, guhera ubu ndakwinginze ntuzubire gukora icyaha. Yesu araza vuba, niyaza agasanga uri mu cyaha uzosigara. Rero mukundwa mwene data, mu Kristo mwene data, bakozi b'Imana, baririmbyi, basenzi, bavuga butumwa, ndakwinginze umve rino jambo, ndabingize mumve rino jambo, guhera ubu ntusubire gukora icyaha. Kuko Yesu niyaza agasanga uracari mu cyaha, uriko urakora icyaha, ntazotwara biteguye. Bakundwa bene data, mwari kumva kino kiganiro, ndabashimiye ndetse murushirize kubandanya muramiriza, mureke gukora icyaha kuko Yesu ariko arabidusaba, ndetse adusaba ati guhera ubunyene ugisanye rucumva rino jambo utangure kuzinuka icyaha. Turabashimiye rero mwariko murumva kino kiganiro, mwariko murashikiriza uwantu bwa butumwa nimo na Leona kuri televiziyo yacu atakwihana nta juru, televiziyo yacu dukunda kandi idushikiriza ibiganiro byiza bidufasha gutera intambwe mu gakiza. Ndabingize bene data mubandanye kuyumviriza kuko igihe nicisha ku ibiganiro bigenda bituremesha, ndetse na kino kiganiro Yesu araje kikagenda kidufasha mu rugendo turimo ruja mu ijuru. Reka turangize dusenga, tubasengera muri kano kanya, tubasabira mu guhera ubunyene mureke gukora icyaha. Mana data wa twese byagira mu ijuru, Mana uhoraho, Mana ukora ibikomeye, ndasengeye umuntu wese ariko arumva kino kiganiro, Yesu araje vuba. Ndakwinginze Mana ugirire imbabazi umuntu wese yakoze icyaha ndetse yaritahuye, guhera iyi saha ntazosubira gukora icyaha. Umugirire neza, imbabazi zawe zituboneke ko uri Imana igira neza, uri Imana ishoboye byose. Turanse agasuzuro k'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye umuntu wese yakumva rino jambo, muhezegere ndetse abandanya rinogera rimuzure mu mutima mu izina rya Yesu Kristo. Amen.